hatun napaykuy sapangkuh nikichispaj wayqi panaykuna ancha munasqa wawa masiy. Kunan horas tariykunchis ukmanta Diospa palabranta ñawinchayunapaj, Diospa palabranta qhawayunapaj. Maypachachus Diospa palabranman rinchis hina, entonces t'ajkayta apamun sunqunchisman, entonces kusikuyta apamun sunqunchisman, entonces may musuq ñanta kichariwanchis puririnanchispaj. Anchimin taytanchispa palabranqa, hatuchaq Diospa siminqa. Anchimin wayqipanaykuna, akay San Juan qillqa nisqapi, chunka uqniyu hatun t'aqayninpi, iski chunka pisqayu huch'uy t'aqayninpi nin hinata. Hinaspa Jesucristo yayanchis nisqa, nuqan kani uqmanta kawsari, y nuqallataqmin kani kawsaypas. Pis nuqapi iñinqa chayqa, wañusqana kashachun chaypas kawsarinqa nispa. May sumaqmin kayta yachay. Jesucristo yayanchisqa mana wañusqachu kasha. Payqa kawsarimusqa, payqa kawsashan uqmanta. Uq religionkunaq Dios ninku, imayna kay Mahoma nisqa Dios, wakinkuna nishu ashka runakuna qatikuranku. Pero entonces pay wañuyapun. Qatiqninkuna hatuchaq idoluta churayunku. Hinaspa payta yupaychakusunchis, porque pay minkaran Dios ninchis nispa. Pero entonces payqa wañusqa, payqa pampapi amparayasqa kashan. Pero Jesucristo yayanchis ichaqa mana. Jesucristo yayanchisqa wañuran, pero kinsa punchawman pay kawsarimuran. Nuqanchis rayku, munakuasqanchis rayku, payqa kawsarimuran. Y pay niran, pina kay hallpa pachapi wañunqa nuqapi chayqa. Entonces, akay punchaw hamusaq hina kawsarichimpusaq uqmanta. Mana chayllachu, sichus familianchis wañuy yayanchispi chayqa, pay niran, ama llakirukuychischu nishutaqa, mana iñiqniyu hinaqa, manapas nuqapi ñiwaqchischu hinaqa, nuqa kawsarimurani, chayqa paypas kawsarimunqa. Imaqtin waqashanki, imaqtin llakishanki, imaqtin mana qunqayta atishankichu, payqa kawsarimunqa. Sichus pimanpas kunan momento rimayamushani, de repente familiayki wañuyun, de repente wawayki wañuyun, de repente esposuyki esposayki wañuyun. Pero entonces personayki nishanki, kunan kama chinkayakapun vidanqa, mana qunqayta atinichu, y waqayushanki watana, waqayushanki killantinna, y mana qunqayta atishankichu. Wayqipanay Dios pa palabran nin, ama waqaychu, mana iñiqniyu hina, sichus qan iñikunki yayanchispi chayqa, paypas kawsarimunqa. Punchaw rikupusunchis uqmanta, mas bien qan preparakuy, qan allichayukuy vidaykita, paywan tupayukunaykipaq. Ama waqaychu, ama nishuta, sunquykipi llakikuychu. Pero Jesucristo yayanchis kay punchu kaypi kasharan hina kay palabrakunata nirqan. Maypachachus wayqin sutiyuq Lázaro munasqan wawan wañukusqa hina. María, Marta, Lázaro paykuna Jesucristo yayanchistaqa hapikusqaku familiata hina, munakusqaku. Maypachachus Jesucristo yayanchis sayk'usqa chayamuq. Entonces paykuna wasinpi qulpachayuqku, kaypi puñukuy, mikhunata kuyuqku, may sumaqta. Yuq punchaw Jesucristo yayanchis karupi kasharan, uq familiakunata hampimusharan, uq llaqtakunaman chayasharan. Entonces Lázaro unquyapusqa, nishuta unqurapusqa. Hinaspa
kay Marta Maria, mensajero kunata kachaska, hinanis karichis, riruichis, tariramuichis Jesucristo yayanchista. Pay kahampiron ka, kay munas kawawanta ka pay kahampiron ka, kay munas kamigunta kahampiron ka. May mantapas pay kachayaramun kahampiron ka, richis, riruichis, hinas pawilaramuichis, ongkos kang kasya munas kayki, amiguiki, wawayki nispa. Way kapanay kuna, Dios pawawang kuna, nyak arita tinchis mancho, Dios pamunas kang wawang kuna, ongkoy tatinchis mancho, Dios pamunas ka wawang kuna, sasachay ukupi tarikuy tatinchis mancho, Dios pamunas ka wawang kuna, problema ukupi tarikuy tatinchis mancho, taitanchis pa palabrang ning Lazaro, munas ka wawang, munas ka amigong, ongkos ka kasyaska, ariway kay panay, Kristiano kunapas ungkoy tatinchis mangming. Ariway kay panay. Dios manchimpay kapunchis chaypas. May pachachos Dios ninchis wangkanchis chaypas ungkoy tatinchis mangming. Sasachay pipurita tinchis mangming. Pero manasapanchis yukanchis. Kang suyakoy no kanchis pa. Kang suyakoy. Porque ni tatinchis mang. Rirur. Haku. Yayanchis hampir wasunchis. Anchis suyakoy ninchis kang mangrakhbidanchis. Hiriroy, yayanchis mahakurisunchis, manyakusunchis. Porque entonces kaysa sa chakuy ko naman tapas orkuwasunchis pay. Pero entonces ninchisma, hakurisunchis, yayanchisman, manyakusunchis astawan. Porque kay mantaka Dios ninchis orkuwasunchis, no kanchis minkanchis munas kawawangka, ni tatinchis mangra. Imay nacho kay karcelero, akay Pablo y Silas, karselukupi kasyarang kuhina. Sukas ka, iris ka, may hatu tsa karsel mang ukuman churayos kakong. Anchi sasachako ukupi, pay ko na Diyos wang kasyarangko. Itaki kusyarangko, manya kusyarangko. Diyos ninchismang, ahinan Diyos pawawang kuna, Dios pawawang kunaka sasachay ukupika. Takikuy tatinchis mangra. Manyakuy ta Dios man tatinchis mangra. Kusirikuy tatinchis mangra. Porque kang min suyaku yayanchispi. Pay min hamung ka hinahampi wasunchis. Pay min hamung ka karsel mang tapas orko wasunchis. Imay nata chay tuta yayanchis chay Pablo y Silas ta karsel mang tapas orkorang. Ahinata yayanchis karunawasunchis. Porque pay min yayanchis. Munako yayanchis. No kanchis tak kanchis. Munas kawawan. Chay chu Dios ninchis mana chimpay ramumang. Imay nakasyangki way kay panay. De repente kunang momento pipas kay pikasyanchis. Wakas kanyak aris ka. Ongkos ka. Kasyang min Dios niki. Pay min hamung ka, hampi ka pusungki. Pipas de repente kay pikasyan sasachi ukupi mananamay mampas puririta ti siyang kinachu. Kang min Diyos niki. Pay min sasachi chay mantapas, chay sasachi mantapas or kusungki. De repente pipas kay pikasyan. Familia ukupit akanas ka manati siyang kinachu may mampuririta. Manakolkeo, manaymayo. Nyak alata chingkayong kina kay bidapi. Kang min Diyos niki, pay min kay ko naman tapas or kusungki. Pay min yang ka na tapas kusungki. Pay min familia ki mampas sumakaw sa kuita kumusungki. De repente personay ki kasyangki kay bidapi way nahina ninki. Purirukusak pero nya kay way na kay ninki pi frakasuman chay hungkina. Ukutis ki kuti kinsakuti. Pero entonces taitanchis ning no kankani. No kankani kausarichih, no kankani Dios niki, no kan hamusaiki, kang min Dios niki, pay min kispichisunki, pay min kasasachay mantor kusunki, hatuchak Dios, hatuchak munakuh Dios, kuya payakuh, ama manchakuychu, kasyang min suyaku yayanchispika.
Entonces, Maria Marta, kusisqa kay mensajero kunata, nisqarichis, payqa hampira puasunchis. Yayanchis, wayqipanaykuna, may tukuy llaqtata rispa. De repente mensajero kunawan tupaspa, manapascha tiempo karuranchu rirunanpaq usqaylla. Pero entonces Jesucristo yayanchis juncho chayamusqa. Ña tiempo chamantana rirusaq qhawayaramusaq nispa. Chayaramusqa wasiman. Chaypi kasyaran Marta y María. Junta runakuna. Maria Marta waqayushasqaku. Chayaramusqa. Mensajero kuna nisqa. Ñan chayaramunda. Jesucristo yayanchis. Hinaspa paykuna llakispa. Chaskiusqaku. Waqaspa. Seguramente yayanchis tapurikura. Maypitaq munasqa wawayri kashan. Maypitaq kashan Lazaruri. Maypi kashan. Paykuna waqakuspa nisqaku. Taytay. Sichus hamuruwaq karan. Antes chata. Kay munasqa wawayki mana wañunmanchu karqa. Qan hampi kapuwaq karqa. Pero kunan ichaqa. Ya estana tawa punchaw na pampapusqayku. Ña cuerpumpas asnarimushanna. Mana kang nachu munasqayki wawaqa. Wayqipanaykuna anchaypi Jesucristo yayanchis nisqa. Ama waqaychischu. Noqankani uqmanta kawsarichiq. Noqankani uqmanta kawsariq. Noqataqmin kani vida. Anchimin noqakani. Entonces María Marta nisqaku ajinata. Oh Señor, ari yachayku. Akay qhipa timpupi. Hamunki hina uqmanta. Uqmanta kawsarinqa. Pero nuqayku munarayku pay kay vidapi compañero kawanan kutaraq. Munarayku kay vidapi kawsarikuytaraq wayna wañuykapun. Nuqayku munarayku kay vidapi rurarikunantaraq. Predikanantaraq munarayku. Pero kunanqa wañuykapun. Ari kay qhipa timpupi chaqa kawsarimpunqa. Pero Jesucristo yayanchis mana chaymanchu referikusharan. Noqan kawsarichiq kani. Vidata. Noqan kawsay kani. Noqan vida kani. Sichus qankuna noqapi llinkichis chayqa. Noqa kawsarichisaq imatapas. Sichus personayki. Pensakushanki noqapaqqa wañuyllana kashan nispa chayqa. Taytanchis nishasunki kunan momento, kunan horas. Noqan kawsarichiq kani vidaykita. Sichus personaykita pipas niyamusunkina hinata. Cuidan pullaychisna kay runataqa. Payqa wañupunqana. Manana kannachu vidan. Ña tukuy hospital kunatana puriyunki. Kay runaqa wañupunqa. Mana kannachu vida. Pero entonces yayanchis hamun hinanin. Runapaqqa. Mana pasnacha kannachu vida. Pero noqan kani kawsarichiq. Noqan kani chay Dios. Hatuchaq Dios. Vidatakuq. Ama hina qhipakuychu. Noqan kashani Diosniki kawsarichiq. De repente personayki kay vidapi. May sumaqta pensayoranki. Kasarayakapuyta. May sumaq wawayuq kayta. Y kunan kama de repente mana tarinkichu familiata. Ñama chuyunkina. Ya están ahí darninkipina. Y mana kanchu. Oh, ay kay panay taytanchispa palabran nin no kan kausarichik kanin.
Sichus kanginying kino kapichay kano kakausarichisak chayta. Personay que de repente sumahta kasareo kuranki. Wawaw kaita munaranki. Pero kunang doktor mangrinki hina doktor ni usunki. Manang kampah ka solusyon kanchu. Manang wawaw kaita tingkichisyo kan kunaka. Entonces personay ki chaypi yakyukunki. May pitak chay sumah kau chay sumah munakuskay. May pitak chay sumah wawa kunatok yayuskay. May haykahta chayri chayamungka. De repente doktor kunapak manakan su solución. Pero taytanchis ning no kankani Dios ni ki kausarichig. No kan munakuh Dios kasyani. Bidata ko. No kamantang bida kakanka. Imay ng Sara. Edar nimpina wawal karang. Imang kang man Dios pak imposible. Edar nimpinapas. Sara wawatok yayo. Imang kang man Dios pak sasachay. Dios min kantapas kausarichi musungki. De repente personay kinirangki. No ka profesional ka ita munarani. No ka estudiara ita munarani. Pero kawari niya machunakani. Mana estudio mampasay pa yunichu. Mana taita mamay pas kulkita ko yuharancho estudianay pa. Pero entonces taitanchis ni siya sungki ko ng momento. Ama yakikuychu. Sichus kanginyingki no kapichay ka. Entonces no kan kausarichik kani chay vidata. Kampah kau sumak nyang min kasangra. Kay kunatapas no ka ukmanta apayamusayki. No ka kausarichisayki. Anchi min Dios. Hatuchak Dios ninchis. Munako. Kuyapayaku. Dios. O kay panay. Nyak aris kachu kasyanki. Wanyus kahinach kay vida pipurisyanki. Mana may mampichimpayo itati siyang kinachu. Kay viday kiwang, wanyus kahina bidawang ay sayo kusyanki. Dios mini siya sungkin no kan kausarichik kani. No kan bida kani kampaka. Ama hinapurichu. Ama sapay ki purichu. Hampuy waway. Chimpay kampuy waway. Ama wakas ka purichu. Kay pikasyani Dios ni kimunako Dios. O ay kay panay, Dios ninyo wakasya sungki. Taitanchis pa palavran ninga hinata. Sichus pipas inying kano kapichay ka. Wanyus ka nakahtimpas kausarimong ka. May sumah palavra. Inying kachay ka. Inying kichis chay ka kausarimong ka. Inyichis yayan chispi. Iñi taitan chispi. Entonces, Jesucristo yanchis tapurisca Marta Mariata. May pingkasyang Lazaro, aparwaisis. Hinaspa alayar na kuna katikus kaku. May mangyayanchis risyan chaymang. Chayos kayayanchis. Ruminta ko yurichichis. Hinas jay pero na nakakawas kang imatatagay rirorang kanispa. Jesucristo yan si wakayos ka. Imakting wakayos ka ni. Porque kairo na ko iniining ka. Ni supisikas ka. Mana iiniyo hina. Rumitap suklado manchura yu syarangko. Mana iiniyo hina. Manapas Dios jay pikasyang manchuhina. Yayanchis wakayo kuska, hay kahkama kay yahtay. Mana inying kachu no kapi. Hay kahkama kay waway kuna no kapi man inying kachu. Hay kahkama way kay panay mana Dios pi inying kichu. Inyita mo nangki matukuy pi pero mana Dios pi. Inyita mo nangki kukawah pi. Kawara chikamusa. Anchi pi inyita mo nangki. Pero mana Dios pichu. Entonces inyita mo nangki pagachukunapi. Mama pachamang kuyo sa pagachuta. Anchipi inyita mo nangki pero mana Dios pichu. Ime inyay chay mi Jesucristo yanchi chay puncho. Wakayo kuska. Persona kita kawayos pa. Kay waway ka kawari chimpayusin kay kunaman. Naipi kawah chik man chimpayusin. Kuka kawah man chimpayusin. Kay astro ko na kawah man chimpayusin.
Kay pagachu kunapi kay waway kay niyusyan. Kay santo kunapi apaya chayus pa. Chay man kumuyusyang waway ka. Pero mana kutirimanchu no kamang. Mana no kapininchu. Kay panay. Kanta kawayus pa chay kunataruras pa. Yayan chis wakayuran chay puncho. Kay ron ako nak iniinin ka. Imapichak ako siyampas. Pero mana no kapicho. Entonces Jesucristo yayan chis chay puncho niska. Lázaro. Loksimoy Lázaro. Ichaps kay waway ko na inyingma. Hamoy Lázaro. Lázaro loksiramos ka. Doon ako na seguramente nyawin ko pas alintar kawairos ka. Anchipi kasyas ka Lázaro. Loksimos ka. Okay kay panay. Imahati man inying kichu iya chispi. Imapruebata mo nangki iya yung chispi hinay kipa. Hamoy chimpaya kamu. Paining sitsungkos kakasyangki. Nukang hampirniki kan. Sichus uklado mantana sasachakoy hamun chaypos. Kanchis ladontan chay sasachaypos ripungka. Nukah palabray min chayka. Manang ukrunak palabranchu. Nukah min chayka. Ay kapanay ko na imating. Mana Diyos nin chista kawari siyang chischu. Hampuy wakway kay panay. Hampuy sumakwa masi. Hampuy. Imatanag kay bidapi nyis pa kay Diyos kunapi, santo kunapi, patron kunapi. Imagtanak ko kakawak kunapi nyingki, Diyos pinyikoy. Pay min kasyang kausarichik bidata. Pay min kasyang bida. Pay min kasyang nyang. Pay min kasyang Diyos ninchis ka. Waktu ta predikas palok sa siyaran iglesia manta. Hinasbukan siya no ko na pariruan ko. Nispa, pastor, ang kipyung kumamita kasyang. Hospital manta pa yung pungko porque mananakang nacho solusyon pa ipa. Hako pastor, manyerang pusunches. Familian suya siya sun. Hinaspan no kaya ikiyuruni. Yay kiyuruni wasiman. Familia ko na wakayo siya skako. Mamitata kamapi wichus ka. Wichuraya siya ska. Siming manta yawar. Manati kurang nacho ni rimari itapas. Ni alinda kawari itapas. Entonces, wawan ko na tatapo yun. Imahting kay mamitay kisi siya na kasyon. Hospital, ping pastor. Mananat ati kong nacho kay ongkoy ni. Hinang ko ng doktor ko na niyang pangko. Kuidan po niya ichis na. Kay si manachos, kay punjo ko nachos sa makapungka. Pastor manyapahi ko. Kama sa makapunampa. Nisyo te sufriyo siya. Nisyo tana niya kariyo siya. Kuidayo siya sa kako sa patuta. Ima oras wanya rakapungka. Ima oras wanya rakapungka. Hinas ba no kansyo ni mami tamang. Hinas ba tapo yun eh. Uyari siya wang kichu. Hinas mapay umalyanta may miring hari pastor. Hinas pa chay pinukan na niya. Yayan chispi inyong kichu. Jesucristo yayan chispi inyong kichu. Sechu sinyong kichay biday kita pay manchuraya kapuita mo ng kichu. Muna ining manchuraya kapuita mo ng kichu. Ari pastor umalyanta may miring. Chay nagkakatayang kamanya ko sunches. Chay tuta manya ko niyo. No kapos uno na kay ni ipinirani. Ojalá Dios ninsi rekoya kapuma. Nisyo ta na sufriyo siya. Pero chay manya ko ini ipinirani tay-tay. Ama rura kuchunchung mo na sa kahiko. Sinurura kuchung mo na iniki tay-tay. Kay vidata makikiman sa kaya mo nispa. Hinano ka pa sa puran. Chay Sabado mo, o iglesia pikasya na ikaw. O hermano wa hermano, pastor. Chay tuta,
Chay mamita punyu sumahpa. Chay puncho mantah. Chay mamita manana sining mangunta yawarta wichusaranchu. Rimarita kallariramu. Nyawin kunayinta kichariracamu. Entonces kamamanta sayariramu. Pastor kunang sábado kay mamita iglesia pikasi. Kali manongkoy niyo, manaimayo. Entonces hay momento no kaneni. Ang kima Dios ka. Dios pa palabra ang kasuti. No kang kausarichik kani. No kang kausay kani. Doktor na mataps ni Shachu. Pero si Diyos no kapinyin kichaya ka. No kang kausarichik sa iki. Ang chibes no kainirani chay Dios pe. Ichay mamita. Hatong kas kainin Dios ninchis pe. Ukumanta kausarim pe. May nakasangki personayki. Ungkos ka. Mananacho sulusong kampakasyang way kay panay. Dios ninchis ning no kangkani kausarichi. De repente personay que sasachay pikasyanki. Dios ninchis ni siya sunki no kang kausarichi musay kinispa. Personay que de repente kasyanki niya karis ka wakas ka yakis ka. Manana solusyon familia ikipag kang nacho. Si Diyos inyikong no kapichay ka. No kang kausarichi kani. No kang munakuy kikanta. Kang ray kong no kawanyurani. Kang ray kong no kakausarirani. Hampoy, chimpayamo ikaiman. Kung ang momento no kawakaya mo sa iki. Chimpayamo na ikita kaiman. Sayari, may pinakasyang gichaypas. Sayari, iglesia pina, grupo pequeño pina, sayari. May wasiki pina, sayari. Manana sayarita ting kinachuchaypas. Sungkoy ko piasip tayo. Chimpayo chay umanikman. Chimpayo pastor ni kiman. Hinaspan ni no kabiday tentrega kapusa. No kabautisa kapusa. No kangingini kay Dios pinispa. Si Chusayar mo kinachay, manyo ko sunchis. Yay ko hanah pachapi ka. May hatong mi kang ki Dios nigo. Kaspek nigo, kamak nigo. Manang kang hinaw Dios kang mancho. Munako. Kan Señor munang kiwaway kikuna, kamping na sungkita. Kan takawari na sungkipa. O tay-tay kay bingkas yung waway kikuna, chimpayamungo. Kan tasip tayos pa, kan kampinikos pa. Kan yapro misay kimang hina, huntay bidang kopi. Kan ningkin no kang kani kausarichi. Repente kay pikas yung waway kikuna, wanyos kahina purisyango. Ongkos ka manatigong kunacho may mampas puririta. De repente pensasyan ko na kamang kawanyo iyan na hamuang kaming kang kausarichi. Pay ko na entreya kapusyang ko bidang kuta. Pay ko na bautisaya kapusyang ko kunang yatay-tay. Kay suma kausay pipuririchi. Kay suma kausarita kuy pay ko naman. Sumak muna kuy ta familyang churay. Bidang kuta entreya mo ni makikima. Kay tamanya kamu ni Jesucristo eksutin pinatakachu. Amen.